Ya, dengan judul Harapan Nanggro. Memang kalau disampaikan lepak kecil ibu no, punya tak pegat Nanggro kadente buna ilmu agama. Ya, yang kadente dile. Yang penting tak dile yang ke sembahyang baik tinggal. Ya, yang kagot Nanggro. Ya, insyaallah. Sayang tanti mate lamurgang Nangrolong sayang kahancur le dile sabojan tanyo yang ase jino hanale kahancur le mukru semangat rahman Tuhan beri nanggro telepi ujun pituka menurun ki bata udali sang lagahi kunang bencana harap pemimpin yang tem sembayang yang tem pejuang bidang agama bek salah pilih tanyo hayrakan menyesai dudohana leguna bek salah pilih tanyo hayrakan menyesai dudohana leguna mekru semangat rahmat Tuhan bi nanggro telepi ujun kateka menurun ki bata udali sang lagahi kenang bencana munyoon jelatang kenang basapai kadung tegatai getanyo rasa menyoku sulit tabo ke pangkai kadung tekan jai tacok gelaba si kuntung bungong duruh batang ke pemimpin ade payah tamita ulom yojino ureng susah bukan le dum ureng jahe yang duk kuasa syariat Islam perintah Rabbi beta tu kaki lagi yang kana dengan ulama konsultasi minta solusi puput yang benar si kuntung bungong laye batang ke pemimpin ade payah tamita ulam lalagenyo ureng susah bukan le dum ureng jahe yang duk kuasa kalu sabo boleh udah sambung sabo tu okey
Islam karap hancur maksiat rata sago agama tan le sapako. Islam karap rele agama sangkar le maksiat rata sago. Yang menyatan jabut le yang Tuhan sabar saja, yang muda-muda lalu menselot, yang darah-darah acing lalu jak sabe dum kapale dum kajahe dum karle dum ya. Sebutan sembahyang luho pihlagenyan asa tua hayarakan maghrib nasi gaga incatan lemuho baku dedum urung mesaho. Sebutan sembahyang luho pihlagenyan asa tua hayarakan maghrib nasi gaga incatan lemuho baku de ureng mesaho. Rumotan lemuho ureng kabeh bimbang rugotan le sembahyang dum kapale dum kajahe dum karle dum. Sambung apa tu? Je. Lahu dah sekem urang gampung lun baru 2 tahun getupat kuta gesok silewe cabalum tupung gepim rukaon ngan bakung puta gesok silewe cabalum tupung gepim rukaon ngan bakung puta lawet nyagop nyan melempah gantung so baje katon ngeli Eropa sebab kamesen napanen jagong ondang raun asreya prima sebab kamesen napanen jagong ondang raun asreya prima. Yang lupa lucu watengok sanjong laju di embong dalam lahuda baho gemanyang kemang bo idom dada gebesong di teka bangga wate merempak ngan urang gampong bernejara langsung halo puhaba halero kena assalamualaikum sopan ngan santun kamu tuka awa gampung gepo beraka pegang sejarah bak jambo jaga wate gepega baluan anggro sang banggewa di Amerika wate gepega baluan anggro sang banggewa di Amerika. Ayah ada andulun mandum merakan lun getanyo bembongan uring lingka beta kira komsi gampakung bela gebang lun dalim lahuda beta kira komsi gampakung bela gebang lun dalim lahuda sang kaji enan tang modana ya menang kaji lu akhiri kan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.